Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Саламатсыңар Универсал рейдинин каттоочулар жана көрүүчүлөрү. Бүгүн биз өзгө мал базарынын аттарын алып сатып басып жүрөкчүбүз. 2019 жыл 3 ноябрь. Жаштык кылып ката жолуксак, видеонун башында кечирим сурайм. Лайк, подписка басып санам, анда эмесе кеттик. Могу пуштун 150 000 сом дейт, базар 90 000 сом сураптыр. Улакка чабылган эмес дейт, улакка үйрөтүш керек дедиз. Могул экасы 100 000 сом дейт, 95 000 сом бабы болуп бербей койду да. Улаганына жорбосуна гарантия берем деп атат. Молгунан 100 000 сом дейт, 65 000 сом бабы болуп бербей койду дедиз. Улагы жок экен, улагы үйрөтсө болот деп атат эси. Тейзасы атты 110 000 сом дейт, 90 000 сом бабы болуптур, бербей койду деди. Улагы бар деди. Ол 4 ай саатты 60 000 сом дейт. Улагы жок экен, 50 000 сом бабы болуп бербей койду деп атат эси. Могул 4 асы аты 120 000 сом дейт, 80 000 сом бабы болуптур, бербей койду деп атат эси. Улагана гарантия бар деди. Могул 4 асы аты 120 000 сом дейт, 80 000 сом бабы болуптур, бербей койду деп атат эси. Улагана гарантия бар деди. Могул 5 асы аты 60 000 сом дейт, 55 000 сом бабы болуп бербей койду деп атат эси. Улагы бар деди. Алгангабы? 5 асы алыныптыр, 82 000 сом улагы бар экен. Ол 3 асыятка баа болот, 105 000 сом баа болот. Улагы бардыгы бар экен. Ол 3 асыят 100 000 сом дейт, базар сурайлык дейт, жаңы эле келдик дедиси. Улагы бар экен. Үйүрдөн бүгүн бөлүп келдим деп атат эси.
Uçak seyahati aldım тұр, 110 000 сом улағы бар екен. Барды бар, үйірінен бері бар екен, көріп отқаныңарда еле. Базарын 6-2 атады. Мол ұнанды 90 000 сом дейді. 70 000 сом бау oldu. Бербе қойдың ода дейсіз. Мол ұнанды 65 000 сом дейді. 52 000 сом бау oldu. Бербе қойдың ода. Вот, тұрышынан бері көрдіңіз, солыңды. Улаға чауылғаныз, улаға алып үйретесіңер, алсаңар. Моу ұнанды 80 000 сом дейді, 50 000 сом бау oldu, бербе қойдың ода дейсіз. Минге дейді, минге дайылған жөлі алып, миніп кете өресіңерді ода дейсіз. Unandı 60 000 сом дейді, 55 000 сом бау oldu, бербе қойдың ода дейсіз. Моул аты 250 000 сом дейді, 150 000 сом бау oldu, бербе қойдың ода. Пішті екен ес айтып пішті деді. Ол жазғы піштіні еконы 160 000 сом дейді, 140 000 сом бау oldu, бербе қойдың ода десе. Азыр есін номерін сұрайым, номерін берді экранның астына жазып қойым, ұшай дарейіне çalасыңар. Ол жазға ұнаны 45 000 сом дейді, 37 000 сом бау oldu, бербе қойдың ода десе. Моғын 70 000 сом дейді, жазға піштіген бұл, бұның базар сүрейлі екен. Моғыл өкі бір қорадан екен. Бұл кәлтадай 60 000 сом алынытыр. сом алынды. Оған да 65 000 сом дейді, 55 000 сом бау oldu, бербедінде отады. Ол 89 000 сом алынды. Екасы екен. Улағы бардығы бар деді десе. Моул жасаят 88 000 сомға бау олатады. Улағы бардығы бар екен. Ол 3 саятты 120 000 сом дейді, 97 000 сом бау oldu, берген жоқым дейді. Улағы білбейм деп атар. Чауш білбейм деп атар улағын. Ең жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон учуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Сизди 100% бонус күтүүдө. Регистрация болуп бүткөн соң пополнить счетту басабыз. Ал жака киргенден кийин Adix Money KJ'ге кирип туруп, OneXBet'ин официалдуу менеджери Анварга кайрылабыз. Сиздер мобильный Kiwi 50 сом аркылуу толуктап ойносоңуздар болот. Ушул счетту көрсөтсөңүздөр сиздерге 2